Mame mwakwa aba na mena wasende nsomra Adom TV bedroom health tips so media fia amankwa tamaklo na wotwe mu wonkan ye ho dwada ne bnada don't worry koma yedie no say protect my little lungs yankra ne na kasa no oni anu ode be kasa na ofa nimdifo so kasa fi say ye force nkra no mo maduane be wi eche ne hinam ne hwinim wo still yes wo bedi wani uni wane bedi ya ye nyame adom ti ne ya maleti ase ene yesuade mesro mfoso wakra no wame unless akra no onidi kra mane so atihwim eno de enimdefo no ha fa ne bra hospital said yombeye fasedama endpoint Homeopathic clinic nintine ne yaba piku na wotwe mu yedi nkomo afa nkra no said ye feedi wo mu a ye feedi wo mu ye yam position wo mu ya e de o ha bro wo mu krampo amene skache se timi kumo eyampa odi metime kan story bebre oba na so yemu akwaba na ye nase eno ama ye courses no enen so ye hwe signs and symptoms okay actual endra course me ka ba ko okay pese me de shim oh faka ho oh courses no endra me kan say na ye position ko la ye force yo mo na ye mo jane ade ba kon so ayesan ye hu ne say etusi bia drink bottles mama for ye pa mo show mpempi no ye man kwala no bottles no inti se si ho na bibi wo mo no na dwene se ye nsuo na dwene se ye drink inti okonom ebe wi etire no na wakọ nom mama me fon be dwene se ye sister wo nom bibi sa ye ma wo engo ene bidie na o ma o musa de no kokko sister obefe na afie ni mu no ofe no ebi betumi akọhye na hrawa ya mu na de another how because ekọhye mu ya hrawa no eyemfama pe washing powder ne sa niema ne kogu mu no e de how na bi na ebre okay ene ye hwe ye ya no anuane ye adwuma kese no sa de ne de especially sa bleach no hu kura ni nsuo no kala na ye pe ti de ho ken bottle wa nsuo ma ye no 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 wo de bi gum na wo si nioma na wo ja kura no wo ho a obakwa akofa no because onimse no na de ma no nsuo ni ade nti mesremo muntie ensemi ye odo ye nto aso ne hwe signs and symptoms wo se mpempi no akwala no ufidi na ebi akogu na hrawa mu wo se ohome a ensiso na nenis ayesa ubehunu nso so na afede ne ho or sweat or tin fifre sa we be say another na ekoso amebe we are lucky I won't say be fini hwenem eba why you lucky na wonnim say akogu ho no na be say ohome ensi so be ka say me fidi ni wi amede na to ho me ho me kwase me kwhwe me kwhwa ohome engina so na waye ebinom to me sensen wan hwe ni ya obekompo na oba no wow feeding keke when feeding it to me the way ba ana se wujija liquid UBCC wo no a eno so to me the way ba wow me kai pass am say London be 2-3 years ago parent bi oya mo ye Ghanaian so so feeding e basa na e broso ya che no I was surprised oh adai until say wo ka we na na say enkwala ho hia wa bohwewa wo ni man kwala ya number 1 priority wa bohwe nti say wo ye bibi na akwala no bibi koto no a yetumi si o Ghana na ye mbra ne ntisane nti Ghana ha kwan so bi si ye Adom hospital oba ye behwe na akwala no ho aton ba brochi a nka ye wo ye hwe akwala no wo ma na wo de wedu ya chew bia wedu wow o chenya mbo e beto aso enti eno ha ne yaka no ukọ na oba wo hu se wo afine fie ne fini hwini mo ba ma wani na ho kina ne ye behwe se koba ne sa de na wo se me ye wo fie because me sure se koba ne se ya ya nso mades ne ye ne in-laws no ne ade ya wo ye ho edru e wo fie kina kan ye ho na ye nto aso fasedama endpoint Homeopathic clinic ninti ene ye wo piku Kolebu teaching hospital ya ye di sa enkomo ye fia amankwa tamaklo nkwa hoden wo ho kina ebesehia